Inggih suksema aturan titiang majeng ring wakil antuk galasane sampun kakai cemarak sikim titiang. Nanging sedurung titiang pacangalan urang mapaunga atur samatra lugrayang titiang ngaturang puja pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Majeng ring dani menggala prawartaka pacetokan sani kusumana titiang. Para angga nayaka panureksa pacetokan sani mustikayang titiang. Para pamila pacetokan sani subagia. Saha para uleman utawi para atiti sareng sami sani wangiang titiang. Inggih idedane sareng sami pamukas para yowana utawi para sisya sareng sami sane tresna sihin titiang. Rumasa gagita kalih manubagia pisan manah titiang sekali mangkin saantukan agung yukti paswecan ide hayang widiwasa mawastu wenten kasubagian sekadi mangkin presiden titiang mesadu ajeng iriki nyireng idedane sinamian sajeroning acara pacetokan pidato lainani mangkin idedane para yawana lan para sisya sang sami mungguhen pidato sane presiden aturan titiang renggalahe mangkin wantah memuda kasutindihen para yawana pindah ke jalaran panglima keajegan bahasa Bali sakewanten duaneng tambet titiang kalintang dan pendah titiang sekali kunang-kunang anarum sase doh pada jaga presiden nagingin pikayunan idedane sinarang sami. Manawita idedane sampun tatas uneng ring kawentenan jagat Bali. Sekadi mangkin, rikanjepkan jagate sampun ngeranjing ring masa kaliunge, akeh pidadak parindikan sane embas, saha sarengin embas ipun ring masa globalisasi sane ngaweturan kawerdian teknologi. Kawerdian teknologi akeh wiakti makteal wenten sane mapuaran becik talar wenten sane mapuaran kawan akeh sarana sane embas ring masa globalisasi sane presiden pinake piranti sajeroning kauripan manusane makin minekadi HP televisi komputer internet miwah sane lianan punika sami nguantu para jenana retak kala mau raga utawi makarya nanging sekali atur titiang wau pinake maka sami sampun pastike maduwe puaran sane becik utawi sane kaon mangken nyireng iraga sarang sami sane patut nyeliksik sumangdenya meresidayang mikolihen hasil sane becek lan mawiguna kawardian ipek taler sering tut cecah ngawa manusia kesah saking desa utawi kampung rares jenek ring negari mawastu paripolah ipun keninyusan negari utawi iusan kota yening sampun sekali punika kauripan ipun taler sampun mangetos sampun pastike benjang pungkur jat mebali maduwe uke nenten malih ngeraos antuk bahasa Bali riantukan sane sampun kemat nganggon bahasa Bali ring pergaulan napi malih mangken wenten akeh semetone mune ngayang bahasa Bali punika ten presiden anggen ngerarah karya lan bahasa Bali sampun katinggalan zaman ipun sampun pastike mawinang alit-alite lali sareng bahasa ibu jat mebaline inggih punika wantah bahasa Bali pinake guru rupake nenten kayu ngulukang okanyane ngeraos ngangge bahasa Bali rares benjangan pet prade ipun kayun budal ke kampung pastike pacang sengke duaneng ipeka ini yang keluange reng kampung sami ngangge bahasa Bali punika taler litat kala ngerarah kawerahan reng sekolah sampun sepatutnya ne alit-alite ngangge bahasa Bali rita kala merausan sane pinake usaha nyujud pendidikan lan budaya berkarakter bangsa utawi nilai-nilai keajegan Bali punika taler rita kala ngeraus rapi malih pacang nyeregen para yawana reng masyarakat seketeruna ngelingkinan budaya minakadi pesantian miwah sane lianan sinah mawah pacang ngantin idedane sareng sami sane aturan titiang reng arep iwau pinake imbas sane panggihen titiang reng kauripan sekali makin yening sampun sekali asa punika sira sane peliang patut elingan budaya Baline sane sampun kapial oleh Kramo Bali presiden ngametuang taksu mawastu para tamiyune saking dura negara dura jagat Bali kadutut kayot ipun jagi ngantenang kebudayaan Bali punika nenten dados pasahang ring bahasa Bali miwah agama Hindune sane sampun kaloktah ring dura negara sane sampun patut iraga sareng sami sitindihen lan rajigan idedane para yawana lan sisya sami inggian asa punika nyireng ngawit mangken sitindihen bahasa Bali duen iraga sareng sami punika sane pinake akah budaya Baline kerana yening sampun sareng tur sitindih ring bahasa Bali presiden rares anggen dasar utawi jalanan nincapang wewangunan budaya sane kayonin agama Hindu Don presiden ngawawahin karakter uang sane tamakang keajegan jagat Baline sida kepanggih nenten wantah wacana-wacana ajeg Bali kementen nanging nenten wenten hasilnya ne sekadi anake mausak anget-angetan tain siap pamukot nesing ada apa de ngawit mangken ngiring mau sahe asa kunapi je antuk mangde mabasa Bali dados wadarma Kramo Bali riantukan iraga dados Kramo Bali mangde uning mabasa Bali sampunang kemat ring negari ngangge bahasa Bali kerana sira sane patut nindihin
bahasa Bali ira agani puniki. Nenten jelian wantah krama Bali sami, boya je semeton sani saking dulur negara. Yening krama Bali sampun utanayang bahasa Bali utawi rindihen bahasa Bali. Sajeroning merenausan sareng semeton Bali, mejanten Bali punika pastike pacang ajek nanging puniki wantah sinalih tunggal usaha lanan ring mabasa Bali, wenten budaya Bali, busana Bali, tata cara makrama Bali, ngamargiang catur dreste miwah awik banjar awik desa pinake sasulo wong Bali inggih idedani sareng sami dumugi nape sane aturan ticang iwau wenten pikeno ipun anggen jalaran maparilaksana jujur bahasa Bali sane ajek langsung terti wantah sekali asa punika sane presiden aturan titiang sampun pastike rita kale titiang matur iwau wenten tata wacana tiang sane iwang sane nenten nganuten undang usuk tata bahasa punika makasami rana katembatan sikian titiang dumugi ledang idedane sinareng sami ampurayang saha wenten pangabten titiang utamanipun ring menggala pendidikan mangda presiden kawohen galah pepelajaran bahasa Bali ring soang-soang sekolah jatah ipun mangda patah ring bahasa sane tiosan lan pacentokan sane sekadi asa punika sayan ka ura tiang anggen jujur tetujon krama Bali inggih punika ajek Bali maka panguntak atot puputan titiang antuk marana santi om santi 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 om.